Whkalawhalahi atu hāne ha tau tōla tau walatala te tupu ke lata ia moi awhiawhi nei. Whakamua koe hokotaki mai he o te tāha New Zealand ke he whanau pule ha niwe, kua tuku atua i ke he whanau pule whahitau pue kua mole. Koe hokotaki nei ke lata ia moi tau sivianga he tau whakaonganga ke he tau tupe he whakatu whanau niwe, pihia moi tau mutakau pisinisi he whakatu whanau ke lata e moi tau whasiwhasianga tupe ne whakakaupā mai he aho tōlungu fulu he mahina uni he tau uawhi hong fuluma lima. Koe hokotaki nei ne kua tohia ai he aho hong flumahiva he mahina te semo he tau uawhi hong flumahiva. Pehe e o ti go John Ryan, talia e tau papa ko tukuange ki he ofisa hana, kua muitua ke tau whakatokaanga he ofisa he tau o ti tā. Whakakise ia e whalua tau manatu kua kisia, moe kua mahuinga lahi, moe kua tupi ki ai ha koe tau puhalanga hua, kua kisia ki ai kua nākai muitua ke tau tau seanga kua lata, ke tau whamoleanga he tau tupi he whakatawhanu niwe. Kai whakamua whakakise ia, e moe mai longa ia e tau ngahua he whakatawhanu niwe, ke kumi langa matai atu ke he taha matakau ke mai tau accountants, mai whāwhuni whahingoa ai ko Deloitte, ke langa matai e whakatawhanu ke whakamaupaopo tau papa tupi ha niwe, ke lata mo tau sivianga. Whitulai tau mena kua whakamahino ia kua tupi lahi ke he tau sivianga, he papa tupi ha niwe ke lata mo tau ne whakaosi mai ai he aho tōlungu fulu, he mahina uni tau uawhi hong fuluma lima. Whakamua koe tau whakaonganga he tau tupe he motu, kua kisia ki ai kua moalea tau tupe whakamole he whakatuwhono, ke lata ia mo e papa tupe uawhi hong fuluma wha ke uawhi hong fuluma lima, ke he tau tupe koe moalea e uapuini 5 miliona tālā. Ke lata ai mo e matakau ngahua pisinisi e whakatuwhono, ko e NPNC, Numismatic and Philatelic Corporation, whakamahino ke he whale stambi he motu, ko kisia ai ke he tau sivianga, ko e nākai muitua e pisinisi nei ke he whakatuwhono, ke he taumata whakatuwhono tohi. Ha kua nākai tutongi e tau tukuhau he tau tangata ngahua ke NPNC, tari mai he tau uawhi hong flumaua. Lalafi ia tuki ai, fōki nākai muitua e NPNC ke tau mata whakatuwhono tukuhau NCT, ha kua nākai register e NPNC ke eke mo taha pisinisi, kua lata ke tutongi e tukuhau NCT puka niwe consumption tax. Ko moa fōki ke tau sivianga nei, kua nākai whai tupi ko tutongi atu ke he whakatuwhono niwe, kai whai tupi ko tutongi atu ke he whalua tau matakau ke he kehe, kai nākai whai whakamōlianga ke he tau whiwhilianga ia ko tohia ki ai. Ko moa fōki he tau sivianga he NPNC, ko nākai muitua e matakau nei ke he tau puhala whamahani ke tātu e tau papa tupi he matakau pisinisi nei ke whakatuwhono, ke sivianga mo e whakatutalanga he whono i ke pule. Kua kisia ai he otita, kua whai mangaho he nākai tuku atu e tau papa tupi he NPNC ke he whono i ke pule. Kua kisia ai fōki ke he sivianga nei, kua nākai hokosia e tau numela tangata mo e tau malolo kua lata ai ke whakamaupa waki e tau papa tupi kua lata ke tātu ke sivianga he tau otita. La lawhi atu ki ai, nākai hokosia e tau numela tangata ngahua mo e tau malolo kua lata ai ke oko mo e moua e tau tupi tuku hau. Ko e tau tupi kua moalea e whakaongaanga ke lata mo e tau uawhi hong fuluma wha ke he uawhi hong fuluma lima, kua kisia ai kua nākai muitua ke he tau mata whakatuwhono tohi, kua moalea ai taha po ini 5 miliona he tau tupi kua moalea e whakamoleanga mai he papa tupi. Talia ki ai e kapeneta ke whakamole ue seo ua fuluma wha e seo awhi, kai nākai whai taliaanga e kapeneta ke he taha po ini 2 miliona he tau tupi ne kua whakamolea e whakamoleanga. Ko e mena ia kua holia ai he whakatuwhono e mata whakatuwhono tohi whakawe lemo fuluma tolu pui tolu. Ko mena lahi anei ke tau sivianga he tau papa tupi, ha kua holia ai he whakatuwhono e tohi whakawe he motu. Nākai katoa e tau papa mo e tau minute ke whakamolia ki e tau whiwhilianga. Kua kisia ai ke sivianga nei, ko e taha nei he tau mana kua tupi lahi ki ai, ha ko e tau whiwhilianga kua talia ki ai kai nākai whai whakamolianga kua moua ai. Pihia fōki ke he tau matakau pisinisi ko NPNC, ko lauia fōki ke he mena nei. Whalu tau invoices he NPNC ko ngalo noa po ke malona. Mo e tau whiwhilianga mahuinga kua nākai whailanga ki papa ke whakamolia ki e tau whiwhilianga ia. Ko e whakaonganga he tau tupe langamatai mai whafo, mo e tau matakau mai whafo. Ko kisia ai ke he tau nei ne whakaosi mai he aho tōlungu fulu he mahina uni he tau uawhi hong fuluma lima, Koe katoa he tau tupe moua mai whafo ke langamatai ke tau projects he whakatuwhono,
Koe molea e whāpo i ni 2 miliona. Kai nā kai katoa pihia e tau tupe ko kisia ki ai, ko e tolu po i ni ua ni e miliona. Koe mana ia kua fuafua ai he tau otita, kua whakaonga ai he whakatuwhono e tau wala tupe molea taha miliona, ke he tau whakangahua kehe mai, he tau maweheanga mai tau motu mai whafo, ke he tau langomatai tupe ko fuaki ai ke lata mai tau projects. Koe tau whiwhilianga mo e tau pulanga kua whita ni he whakakise ke he tau hokotaki whakamua he otita. Ko mai longa ai e ia, koe nā kai muitua mo e whakangahua he whakatuwhono ke whakahako e tau mena ia kua pulanga mai ke he tau kua mole. Ko mana ia kua liu ni e o ti tālahi ko John Ryan ke whakamanatu ke whakatuwhono niwe ke muitua ke tau pulanga ia mo e tau se whakamawhisi ke maeke ai ke whakahako e tau whakaholoanga mo ke he tau whakamoleanga he tau tupe he whakatuwhono niwe. Ko e whono ke pule whahe tau poe kwa male ne tuku atu ai e hokotaki nei mai he tau tita ke he komisi tupe ke whakatutala ki ai mo e tuku atu ai ke he hokotaki he komisi tupe ke he whono ka hau he whono ke pule. Kua i loa atu ai e tau manatu he o tita ke he hokotaki ne kua tuku atu he whono ke pule. Kai hanei e tali mai he ofisa he iki pule mai tupe ko i lilifu palimia ko Sir Toke Tālangi. Hangauia ke he whakaongaanga he tau tupe he whakatuwhono, pi he ai e tali mai he ofisa he ki pule he tupe koe palimia, ko e lahi tuai ni e whalana ki he whakatuwhono ni we ke tau tupe langomatai mai he whakatuwhono ha New Zealand ke whakangahua ki e tau whakaholoanga he whakatuwhono. Pi he e tali he whakatuwhono, hane whaingahua ki ai ke whakamita ki e tau puhalangahua, ke maua e tau papa tupe kua pāleni mo e ono atu ai ki he whalua tau puhala maua tupe. Kai mai longa fō ke whakatuwhono kua lata tuai ni ke whakamaupopo e tau papa tupe, he whakatuwhono ke lata mo e tau sivianga nei. Hangauia ke tau numela tangatanga hua mo e tau malolo he tau ofisa kua nākai hokosia, ke maua e tau tupe tuku hau kua lata ke oko ai ke lata mo e tau ngahua he whakatuwhono. Talia he whakatuwhono e tau manatu nei he otita, mo e kua amanaki ke whai tau seanga, ke maeke ai ke whai ke maua e tau numela kua lata ai. Hangauia ke he tau matakau pisinisi ko e whale steme NPNC, kua whakamolia he whakatuwhono kua lewa whoki, he nākai muitua e pisinisi nei ke he tau mata whakatuwhono tuku hau. Mai longa whoki he whakatuwhono, koe nākai tutongi he NPNC e tau tuku hau he tau tangatanga hua, kai pehe koe ono ke he tau mana nei, ka tutongi e tau tuku hau nei, to nākai maeke NPNC ke maua e tau tupe kua manako ki ai, kai mai longa he whakatuwhono, koe mana mahuinga lahi a nei ke whakahako ai. Ko e talahauanga ki he tau hokotaki he NPNC ne nākai tuku atu ke whono ke pule, pe he whakatuwhono, nākai whakataka pihia he mata whakatuwhono ke whai tupe whaaki mai he NPNC ke he whakatuwhono niwe. Whakailoa whoki he hokotaki he whakatuwhono, koe mga aho ne lalafi atu ai whalua tau whahinga hua whakatuwhono ke he matakau NPNC nei, ko nākai lahi tau tupe he pisinisi ke whaaki atu tahawala mai whakatuwhono. Mua atu whoki ha koa nākai whai profita, ko maua ai he pisinisi NPNC he tau uawhi hong fulmalima. Pe he ai, ko e maeke nia NPNC ke whaki tupe atu, ka maua tupe ai pisinisi, ko e mena ke mai longa lahi ke tutongi e tau tangatanga hua mo e tau puhalanga hua he NPNC. Mai longa mo e talia he whakatuwhono, ko e hahai ai whalua tau whahinga hua he NPNC, ne kua ngalo noa ai whalua tau invoices, tunga ne tohia ai he hokotaki he otita. Mai longa whoki he whakatuwhono, koe maunga ia ni e tau whangalekua pehe nei ke tau tau takitaha, mo e kua amana ki ai ke e tau pulotu ne kua whakatonu ki ai whakatuwhono, ke ngahua mo e ofisa he tau otitaha New Zealand, ke whai tau seanga ke whakahako i tau mana nei. Hangauia ke tau puhala ngahua he whakatuwhono, ke whakamita ki e tau puhala tupe whakamole, kua amana ki ai whakatuwhono ke liu ano atu, ke tau puhala ngahua he tau matakau pisinisi he whakatuwhono, mo i tau hokotaki kua lata he tau pisinisi nei ke whakakisi. Pe he whoki whakatuwhono, kua puleanga whoki ke liu ano ke tau puhala ngahua whou, kua lata mai tau pisinisi he whakatuwhono. Koe tali he whakatuwhono ke he tau tupe kua moalea he whakamoleanga ke lata mai papa tupe he tau uawhi hong fulma wha, ke he uawhi hong fulma lima. Pe he whakatuwhono kua mai longa mo talia ke sivianga nei he otita, mo e koe taha nei he tau whakaholoanga ngahua kua manaki ke whaihikianga ki ai ke whakahako e tau puhala kua hepe. Hangauia ke he whakaongaanga he tau tupe langmatai mai he tau kautu mo e tau matakau mai whafo, pe he whakatuwhono.
Koe ka kano ia a si whakatūpa wa kia e Officer Project Management Coordination Unit, PMCU, kai mai longa lai he whakatuwhano, koe mitaki ni e tau ngahua ka katoa toa e tau koloa mo e tau numela tangata ngahua kua lata ai. Koe tau ono anga ia ke tau numela tangata ngahua mo e tau malolo he tau ofisa nei a si kumi mai ai he whakatuwhano e matakau lahi ne whakahingoa ko Deloitte ke langu matai. Mai longa lahi he whakatuwhano ngā hoa e tau tangata mo e tau malolo kua lata ai ke motua tau tolu. Koe mena ia a si kumi atu ai ke tau matakau mai whafo ke langu matai. Sema ai pihia fōki ni e tau malolo ia ke he tau whakaholoanga ngahua he whahe ngahua he tau tuku hau. Kai tu mau ni e whakatuwhano ke kumi e tau puhala ngahua ke he kehe ke lata mo e tāna ki anga he tau tupe he tuku hau. Pihia e hokotaki he ikipule mai tupe ko e Lilifu Palimia ko Sir Toke Tālangi ne whakakise ai ke whana ke pule he whahi tapu e kua male hangau ia mo e tali atu ai ke he hokotaki mai he auditor ha New Zealand ko John Ryan. Pehe e hukui he kautu ko Saina ke he tau motu he Pasifika, kua whitāni e tau langomatai he whakatuwhano ha Saina, he whakailoa mai ke he whakatuwhano ha Niue. Ko iloa mai ai ke BCN ko mauai e Niue mai he motu nā ko Saina e tau koloa pui ke lata mo i tau tangata ngahua ha koe ngā ngāo COVID hong Fulmahiva. Pia e tau walatala ko maua mai he ofisa he hukui ha Saina ki Wellingtoni, Pehe ai, kua whakahoko ai he tau ofisa ngahua he whakatuwhano Saina, e taha whakatūtalaanga mo i tau takitaki he tau whahe malolo sino he tau motu Pasifika, he aho hong fulmataha he mahina masi he tau nei. Mo i kotalia ki ai, ke whakatū taha whakaholoanga langu matai ne whakahingoa koe China Pacific Islands Country Anti-COVID-19 Corporation Fund. Kotalia ai, ke whakamole Saina, he kautu ko Saina taha po ini hiwa e miliona tālā, ke whakatau ai e tau koloa tui ke lata mo i tau tangata ngahua ke tau whahe malolo sino. Ke whakatau mai he tau company ne tāpu e tau pisinisi ne tālanga koloa nei ke he kautu nā ko Saina. Ko whakamoli fōki he ikipule whahe malolo sino he motu ko Lilifu ko Pili Tālangi, ko whitāni e talia ki ai e tau whakatuwhano ne ua ke he tau langomatai nei, ke lata mo i tau koloa Personal Protective Equipment, PPEs, ke leweki ai e tau tangata ngahua hākoe ngā ngāo COVID hong Fulmahiva. Ko eke ai e whahinga hua whanua fusika mo e toa kau, ke takitaki atu ai ke he tau whakaholoanga ngahua he whale mākesi he motu. Pihia e tau whiwhilianga ke he taha whono ne whakahoko ai he māma he ahoi neawhi. Ilo ai e BCN News, kua whaile kua ke tau whakaholoanga he tau ngahua he whale mākesi he motu, he tau mga hoi kua male a si whiwhilia he whakatuwhono, ke tukuange e tau takitakianga ke he whahinga hua whanua. Kua whakahoko e taha whanoanga ke he pungi neawhi, ke he ole he ikipule ko Lilifu ko Dalton Tangilangi, ko e ikipule he whahinga ho whanua fusika mo e toa kau. Pehe e ikipule ko e mena ia kua tuku atu osi e tau lewekianga ke he whale mākesi, si lawhi ai ki ai e tau tutongi he tau koloa mo e tau whakamoleanga he tau tupe, kua tukuangi osi ke he whahinga hua whanua. Tokalonga kua tolo atu ai ke whanoanga nei mo e whakakise manatu ai, ke he tau mana kua naka i te tai e tau manatu ki ai. Si pihia foki mo e tau ngahua he tau kōmisi. Nā kai mahino koe whihai lewa he tau sianga nei ke leweki ai he whahinga ho whanua fusika mo e toa kau e tau whakaholoanga he whale mākesi he motu. Koe tau whanau ne whakako ai ke he aonga pulotu Pasifika ki Lautala i Suva, si pihia foki mo Amalas i Vanuatu, kua nā kai mai ke Lautolu ke liliu atu ke tau motu ia ato whakaosi e semester nei. Pehe e uluwhakatonu ha USB ki Niue ko Sione Lolesio, ko e matutaki e tau whakakoanga he tau whanau nei ke tau whakaholoanga online. Pehe ia ko e mga aho nei kua lata ke tūmitaki e tau whakaholoanga internet he motu. Moe ke fuakiangi ke whalu a tau langmatai ke tau whanau aonga nei ke maiki e lautolu ke tau si ha lautolu tau whakakoanga. Ke whakatai atu ke tau whanau whakako ke te motu nā ko whisi, ko whailang matai ai he tau matakau Vodafone mo Digicel Fiji, ke lata ai me tau whanau whakako he motu ia. Koe mga aho nei, ko e whitung fulmatolu e tau whanau whakako he aonga USB Niue, toko hiwa e tau whanau whakako ne liliu mai i Lautala i Suva mo Amalas i Vanuatu. Pehe ai a Lolesio, nā kai holomitaki lahi e tau internet, si kua ole atu ke tau internet providers he motu, ke hangahanga mitaki e tau internet ke lata mo i tau whakakoanga he tau whanau. Pehe fōkia ia, kua whitāni he matutaki atu ia ke he takitaki he matakau Telecom Niue.
Si pihia hata tolo do wala tala te tupu ke lata e moe a whiawhinei, kia monui ne po, nono whaa.